Abakunzi bacu twizere ko mumeze neza, ndaje ngo tuganire ku kintu kimwe. Ndashaka ko tuvuga kuri kansila cyangwa se uhagarara inyungu z'igihugu cya Kenya watowe ugiye guhagararira Kenya, uzaba ufite ofisi muri Goma. Mwabibonye gute? Murabona bihatse iki? Reka tubibutse ko kansila akora nka ambasaderi. Yes, birumvikana azaba ahagarariye inyungu z'igihugu cya Kenya hariya muri AFC M23. Ibi byaba bishatse kuvuga iki? Byaba bisobanuye balkanization, byaba bisobanuye none ko intambara igiye gusobanuka. Ase koko haba hari ibihugu byinshi byo muri kano karere bishigikiye M23 ariko byatinye kubigaragaza. Iki nicyo kintu ushaka ko tuganiraho mu minota mikeya. Ikintu cya mbere, Perezida William Ruto ni umuntu ukomeye cyane muri kano karere. Mwibuke ko Kenya ari igihugu gikomeye cyane. Kenya ni igihugu kitoroheje muri East Africa ndetse no muri Afrika yo hagati. Ndetse Kenya iri no mu bihugu bikomeye buriya muri Afrika. William Ruto amaze gutorwa yahise aja i Washington, yakirirwa mu biro bya Perezida Biden, White House. Amaze kugerayo, abantu batangiye gutekereza ko yaba agiye kuba right hand wa Amerika muri Afrika yo hagati. Ndetse hari n'abavuze ko William Ruto yaba agiye kuba igikoresho cy'abazungu cyangwa se cy'abanyamerika muri Afrika. Ibihugu byo mu Burayi na Amerika cyangwa se ibihugu byo mu burengerazuba bikunze gukoresha bamwe mu baperezida ba Afrika mu nyungu zabo. Hari abakomeje kwibaza niba uyu mugabo William Ruto icyatumye aja muri Amerika, muri ukuntu yakiriwe. Abatarabashije gukurikirana ayo makuru, William Ruto yakiriwe neza cyane. Yakiriwe neza cyane mu buryo budasanzwe, ndetse bivugwa ko yabaye perezida wa gatatu wakiriwe muri ubwo buryo nyuma ya Nelson Mandela na Perezida Kibaki wigeze kuyobora Kenya. Yabaye wa gatatu kubera ko yaratemberejwe muri White House, yakirirwa ku meza zikomeye, agirana ibiganiro bikomeye by'iminsi igera muri 2 cyangwa 3, sinibuka neza, ariko abantu bahise bavuga ko iyo protocole William Ruto yahawe idasanzwe. Rero kuba yaba yakoze iki kintu gikomeye cyo gufata uhagarara inyungu za Kenya agagira ofisi hariya mu mujyi wa Goma, byaba bisobanura ko abazungu baba bashigikiye balkanization imaze imyaka n'imyaniko abakongomani bavuga. Dusubire inyuma kandi twibaze kuri balkanization ikunze kuvugwa n'abanyekongo, by'umwihariko abavuka mu burasirazuba bwa Kongo. Abafurero n'ababembe, abashitsi cyane, ariko abafurero n'ababembe bakunda kugaruka kuri balkanization. Ase koko ni cyuka cyangwa se balkanization hari amakuru yayo baba bafite? Turongera kandi tubihuze n'ibyagiye bitangazwa na AFC M23, aho bakomeje kugaragara bavuga ko muri no misi bongeye kwegura ijambo rivuga ngo federalisme, ukwigenga kw'intara. Ase koko hari ibihugu byaba bishigikiye iyi federalisme? Ase koko federalisme niba nk'uko bivugwa ngo izahabwa, bifuza ko babaha imyaka 8 yo gutengeneza kano karere, yo gutengeneza uburasirazuba bwa Kongo, bakubakamo ibikorwa remezo, bakagaruramo umutekano ku kigero c'100%. Ase koko baramutse bahawe iyo federalisme, bagahabwa ukwigenga kw'ibi bice bayobora mu myaka 8, ase koko bazabirekura? Reka tubyibazeho, utwandikire muri komenti utubwire ko ubyumva. Ase haba hari ibindi bihugu byari bitegereje ko leta ya Kenya ibibimburira, hanyuma nabo bagashiraho ba ambasaderi cyangwa se ba kansela babihagarariye hariya mu mujyi wa Goma? Ase ubundi twibaze, AFC M23 ikura hehe imbaraga? Ni bande bayishigikiye ku buryo hari ibihugu bikomeye, igihugu gikomeye nka Kenya cyaba cyatinyose kikahashira ugihagarariye
nubwo leta ya Kongo imaze gusohora itangazo ry'umubabaro cyane. Leta ya Kenya inyungu yari ifite ku gihugu cya Kongo ntabwo zari inyungu zoroheje, dore ko Kenya Airways yari isigaye yakorera ingendo zikomeye cyane. Bivuga ko hari imirima leta ya Kongo yaba yaratije leta ya Kenya, bakaba bahingagayo ibigori. Hari kandi banki ya Equity banki yakoreraga mu mujyi wa Goma, by'umwihariko no muri Kinshasa. Bivuga ko iyi banki ya Equity, iyi ni banki ikomeye cyane y'Abanyakenya. Yes, ni private ariko ni banki ikomeye cyane. Bivuga ko mu mujyi wa Kinshasa yari imaze kwigarurira abakiriya benshi cyane, dore ko Equity bank iri mu mabanki akomeye mu karere ka Afurika yo hagati na Afurika y'Uburasirazuba. Ibi ngibi koko William Ruto yakoze yabashigikiwe n'abazungu? Hasi balkanization ihora ivugwa, dore ko hari n'abanyekongo bataza batinya kuvuga ko Perezida Tshisekedi yabashigikiye balkanization, ngo ariyo mpamvu yavugaga ko atazigera aganira na AFC M23. Reka tubitege amaso, hanyuma utwandikire muri komenti uko ubyumva, niba hari ibindi bihugu byaba bigiye kurebera kuri leta ya Kenya, niba leta ya Kenya babimburiye ibindi bihugu, by'umwihariko ibihugu byo muri Afurika, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba nk'igihugu cya Uganda, dore ko mu minsi ishize leta ya Kongo yikomye Uganda, ishinja leta ya Uganda gufungura imipaka, harimo umupaka wa Bunagana. Leta ya Uganda bayisabye nayo ibisobanuro uburyo ishobora kwifatanya na AFC M23 igafungura umupaka wa Bunagana. Uyu ni umupaka uri muri Nord Kivu uhuza Kisoro, igihugu cy'Ubugande, na intara ya Nord Kivu. Ubucuruzi rero ubu nyine bukaba bufungutse, hakaba harimo gukorwa ubucuruzi ubu nyine muri Nord Kivu, ibintu bikaba bimeze neza, hakaba hari uruja n'uruza hagati y'igihugu. Turacyita gute? Igihugu kigenzurwa na AFC, cyangwa se ibice bigenzurwa na AFC ndetse n'igihugu cy'Ubugande. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.